spet me čaka nekaj na pošti, pa pojma nijem kaj. Tako me čakam, da naredimo unboxing. Me pa razkuri, da mi je poštar listek nastavil, pa čeprav sem bil doma. Kakorkoli, vi si pogledajte intro, jaz pa skočim na pošto ta čas. Tak, pa sem nazaj s paketom. Pa pogledajmo, kaj se skriva tu not. Takole, evo. To je to. S Kranjske Gore. Zahvala. Hvala tebi za paket, za darilo. Scan to organize your life. Oh. Planer. Nice. Oh yeah, this is a planner for 2019. Make it a good one. Lepo. Hvala za darilo. Zgleda bom pa mogel to kodo poskenirati, da vidim, od koga sem to dobil. Samo po telefon skočim. Evo me. S telefonom. Pa da vidimo, kam spada to darilce. Takole. Organized.c, open in Safari. Organized.c je spletna stran, nekakšen blog. Ustvarjalec tega bloga je Matic Bennett. Vidim, da ga lahko najdete tudi na Instagramu, v glavnem vseh socialnih omrežjih najbrž. Pa spletna trgovina, v kateri najdete emajlirane lončke, razne blokce, planerje, notesnike. Tudi majice. Lepo, lepo, da vam malo pokažem. Hvala Matic še enkrat. Vi mi pa v komentar zapišite, ali uporabljate planerje v takšni obliki ali pa si preprosto zadeve zapisujete v telefon. Nič, naročite se na kanal, pa se vidimo v naslednjem videu. Ajde, čau.